Uncle Tom's Cabin, Part 5, pages 12 and 13. While they were eating cake, Elisa came into Uncle Tom's cabin. She had to tell him the terrible news. With tears in her eyes, she said, Master Shelby sold my son. We have to run away. We will try to reach Canada. Uncle Tom, Master Shelby sold you too. Come away with us. God will show us the way. No, said Uncle Tom. I can't run away with you. If I do, Chloe and my children will be in danger. It is better for me to go. I will pray that God protects me. Aunt Chloe and the children could not stop crying. Elisa couldn't wait. She picked up Henry and held him tightly. Then she disappeared into the night. اوکی. خب بریم سراغ یه سری نکته ها و ترجمه. While they were eating cake. خب یادتون باشه توی قسمت قبلی بچه ها همه اومده بودن توی کلبه داشتن کیک میخوردن. حالا میگه while موقعی که they were eating. یادتونه جلسه قبلی راجب past progressive یا past continuous توضیح دادم. موقعی بود که توی زمان گذشته برای یه مدتی مثلا ساعت 7 تا 8 صبح گفتیم من داشتم راه میرفتم. I was walking in the street. اینجا میگه while موقعی که they were eating. نکته تلفظیش هم اینه که توی تلفظ امریکن eating گفته نمیشه. ت تبدیل میشه به د میشه eating. الیسا پس وقتی داشتن کیک میخوردن و یه نکته دیگه وقتی while ما اول بیاریم چون میتونیم برعکسش کنیم یعنی بگیم Elisa came into Uncle Tom's cabin while they were eating cake. اما همینجور که اینجا میبینیم چون while اول اومده بعدش یک کاما میذارن. اگر while بعد از این جمله یعنی Elisa came into Uncle Tom's cabin while they were eating cake بود دیگه به این کاما احتیاج نداشتیم. به جای این while when هم میتونیم بذاریم When they were eating cake, Elisa came into Uncle Tom's cabin. پس وقتی داشتن کیک رو میخوردن الیسا اومد توی کلبه عمو تام. She had to tell him the terrible news. Had to زمان گذاشته have to باید. بعد از have to هم یادتونه دیگه مثلا must نباید فعلمون نه آینجی بگیره نه چیز دیگه ای. پس باید به آنکل تام اون خبر بد رو میداد. Terrible news. News تلفظ بریتیشه. American news. With tears in her eyes she said با اشک توی چشماش گفت Master Shelby sold my son. Sold زمان گذاشته آفرین sell sold یعنی قسمت سومش پس پارتیسیپلش هم سولده. میگه ارباب شلبی پسر منو فروخته. We have to run away. ما باید فرار کنیم. Run away فرار کردن. Escape. We will try to reach Canada. Reach یعنی رسیدن. ما تلاش میکنیم که به کانادا برسیم. Uncle Tom, Master Shelby sold you too. اما تام مستر شلبی تو رو هم فروخته. Come away with us. تو هم بیا با ما فرار کن. Come away هم مثل run away معنی escape و فرار کردن میده. God will show us the way. خدا راهو بهمون نشون میده. No, said Uncle Tom. عمو تام گفت نه. I can't run away with you. من نمیتونم با شما فرار کنم. خب یه if داریم. If I do, Chloe and my children will be in danger. If I do, they will be in danger. این چه نوع کاندیشنالیه؟ آفرین. First conditional. چرا؟ چون ببینین اینجا توی if clauseش ما یه دونه present simple داریم.
حال ساده توی main class یه دونه will داریم به اضافه فعل اصلی. این میشه first conditional. It is better for me to go. بر من بهتره که برم. یعنی برم به همون سمت جنوب و با آقای هیلی برم. I will pray that God protects me. من دعا میکنم pray. دعا در واقع خواهم کرد در آینده که خداوند از من محافظت کنه. Protect محافظت کردن. Aunt Chloe and the children couldn't stop crying. Couldn't stop crying. نمیتونستن جلوی گریه‌شون رو بگیرن. Elisa couldn't wait. و الیسا هم نمیتونست صبر کنه. She picked up Henry. اون هنری رو برداشت and held him tightly. Tight in سفت. یعنی held هم که یادتونه دیگه زمان گذاشته hold بود. یعنی اینجوری محکم گرفتش. Then she disappeared into the night. بعدش توی سیاهی یعنی توی شب محو شد. از نظر ناپدید شد. تلفظ disappear نیست. این صدای شواهه. درسته؟ شوا رو باید تمرین کنیم چون پرتکرارترین آوای انگلیسیه. پس میشه she disappear. بپرین روی پ. disappear. مثل appear. اوکی.